Manang Biyada! Hello gagayam kapadasan ni Cubs at Kiko sa napod na nagantintay drama na imbag nga oras yu amin. Nga makablawa mampay da Camila ken Cali Fermil from Edgar Fermil dita Spain ken Rogelio Jr. sa Bater dita Europe. Kasi mantik ko na ni Cubs at Kiko. Dirman ang biyanang. Dua ti anak ko iso duamet ti abalayan ko. Ngam gaputan na bakbak ng timaysa nga abalayan ko mas asid dagtirik na kenkwana. Day taman nga rod ti pagtarayan ti istorya. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Tatang, kasangay ti apo ko yung inton bigat. Aghanda tayo. Ha? Katuwa na Umay na ba na yan? Katwan ata apo ko damot jag birthday. Ay, mayat nga raw no kasta. Makita ko manan ni abalayan. Aday takay manan. Tilan tuman madawdawat yun kan ni mamang. Di kaila agbain. Oh, jakmut ag daw-dawat. Isumot ti voluntaryo amang mangtid iti kumporme kanya. Uwan ata kanayon yung mga min apasagidan. Basta jak ag daw-dawat. Iso ti kusa amang mangtid kanya. Talaga kid di nasingpod da di aktuganga manak ko. Naparabor launay. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ellen bagay. Mapantayo iji balay takasangay gayam ita ja anak ti kabagis ko. Aywan, itaabulan ti kasangay di anak darona. Un nga ron. Ayabam ni nanang taumay-may. Imbag no kayat na, amangan numabain manan. Pagbainan na kumamay, katawan mo't sabsabali. Mabain kin ni tatang. Ayabam kit din. Agmay-may sa dito'y balay no saan nga umay. Ijay ton amang malam. Padasak nga ibagaan no kayat na, Lino. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agbati haksan anak ko. Masaduta ka rumwar. Mapantay kit din. Italaang mat-arumwar tayo. Intay makipangan nanang. Kababain samay. Ay na, kas kay lasab-sabali. Damagan na kay tumanan ni ipagronan. Mabitay lang arod Jak makapagbayag ijay. Tamumot ti makagapo. Jak kaya ti makangkang agiti sarita. Amumot ti style ja katugangam. Isnabiro lang arudan. Nalaing pay lang agpangag. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Adda kamin tatang. Nasaya at Mike. Tapno adda katulungan may. Tanay, adok ti mairwar at araon. Agmano ang tatang. Ayan dagiti ubing ay. Adada ijerwar tatang. Naimbag nga oras mo balayan. Ada kami. Ay, wag. Amok nga adda kayo. Ta sa anak mo't abulsak. Ala, Lino. Aggunay kayo. Ala, agtugaw kayo dito yun nanang. Tasya akong ti mapantumulong. Tumulong akmat Lino. Agtugaw kayo dito yan, nanang. Jak kayat dito unag. Ijayak ruwar nga agtugaw. Narigatan. Mangantay san tatang tani agururay ang dagiti tattao. Mabisindan. Kasano amangan tayo? Kat adda pa'y mo't kurang. Awan pa di katugangam ani abalayan Rogelia. Kat urayan isukat ti marurayan. Mabisinta yon. Sumarunon to amanganan Ay na, di ka lagbain. Kat na, dakkel titulong na iti na parte ababoy. Ada intin na asyir na. Urayin tayo takababain. Mabisinan dagiti tattao. Ay ano sanda? Apay, ada in tulong daya para iti kasangay ti anak yaw. Umay dala makipangan. Iso nga ganos da nga aguray. No di da makaanos, di agawid dan. Anya? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay di tay pay mangan Helen. Madamdaman nanang. Taur-urayan da pwede may sang abalayan ni tatang. Ay, awan pay aya. Awan da pa'y nga ron. Ay, dayjay mga balayan na agkaraudi no adapasken. Isulat maururay. Manaktak iti panangan. Shh! Tangiwat yun nanang. Ni, adadansan. Lugan na dyan nagsardeng di tasango. Ay, salamat. Mangantay mo laengan. Ay na, abalayan Rogelia. Nasaya at tandaan. Ay na, pasensya abalayan. Natrapikak. Ayos lang, abalayan.
Paimportante mo dayta nga abalayan na. Ala, agsagana kay kit din tamangan tayo nanang. Ay, Rona! Rumor kayo! Santa niya balayan! Mangantayaw! Anya nga'y abalayan, panag-aawid din, agawid kami. Ay, sige, abalayan. Kunak, ano, umyan kayo ita dito. Sa iliwan nyo pa itapo ko tayo. Inton maminsanan, tane, at dapay appointment ko, abalayan. Ay, kahit ala salamat na nakaumay ka, abalayan. Ay, wine. Adain lasin ko at take out mo, abalayan. Dito man eh. Ay na, nangi-take out ka pa ilaang, nanganak nga rudan. Kat kanam tumanan, ano mabisin ka, abalayan. Ay ka-thank you nga rudan, abalayan. Narigat mo't no pabainan ka. Malangarudan, patuloy kon abalayan. Thank you manan. Sige, abalayan. Ingat. Mapan kami matan, abalayan, tanay, agririn dagiti apo ko ta. Katuwa na. Anya tayong supot mo ngay. Ay, jay sobrami ta, ipakan ko man iti aso, sayang mat. Saan mo't kida sayang taado ta aso ditoy? Alangarod. Mapan kayo, numapan kayo. Ay! Abalayan, Rohelia! Mabitlag! Apay, abalayan. At dagayam di itid ko anatan kan prutas! Mabitlang talit! Inton maminsan, didak man ngamin awis-awisan no ada okasyon iti balay da abalayan, Helen. Ha? Apay ayan nanang. Di katugang ama, madlaw nga da paborito na nga abalayan. Gaputan na kurapay lada tao, kas jay matan titrato na. Gaputabak nang jay may isang abalayan na, ison ti kay kaya na. Ala, baybayan yun. Di yun pakibiyangan dayta. Basta nasaya at ipakita yu kadakwada, awan problema. Ay, di mo lamo tirik na ti mapapabainan, Helen. Makapasair mo't. Dagiti latan apo ko yu ti panunutan nyo. Baybayan yun jay abalayan nyo, nanang. Basta no adamanan okasyon ni jay balay da, jak mapanain. Makapasurun ti Estel, ledya katugangam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay matakas diti impakita yu iti may isang abalayan nyo, tatang. Impakita nga. Inikan nyo iti take out ti katugangak. Ngam di katugangan ni Manong Lino, di yu inikan. Si sasango pa'y mangarod ni Nana Miling, idi intad yu di pa take out yu. Kahit apay. Adaya ambag na itinagastos para iti kasangay ti anak yaw. Kat awan mo. Kas pagyaman tayo mo't kinabalayan, Rohelia Tatunggal agbert di ti anak yaw. Kat adalat tamait itid na. Adaman maitid nawan no awan, rumbang laapatas ti trato yu kadakwada, tatang. Kahit awan mo't madingar aramidak kinabalayan mileng. Pampansinak mait. Wanangam na kami suot kayo, mano kasari tayo. No apay mo't ngamin aday jay ti pinili ni Manong mo akatugangan Nagado mo ti sa balay, ngam no apay nga isupay. Katapay, di katugangan nga ro ti pilyan na. Di asawaan na Basta, naimbag pa'y kating ka taamom tayo nagpilay. Nalaing ka nagpili ti katugangan. Kaya't kulaunay nga abalayan ni Rohelia anak ko. Iso ating kyo, ta inikanak iti galanting nga abalayan. Saan ka tangag kursunada ni tatangkin ni katugangam, Rona? Anya? Nga ta. Apay atunggal agkita da. Kat kas taunay apa na nga si kaso na kinkwana. Tila mait-itid na. Diyak mo Napintas mo ngamin ni mamang. Kas lagpasugnudak nga ron na duma. Tamakit-kitak ti trato ni tatang kadag iti duwa nga abalayan na. Bayas ti trato na. Nalapas pasensya amlatan ni tatang Manong. Sana bale, binagbaga akon. Ipagpaga po na kanulaang itimait itid ni mamang kankwana. Talaga akit di adi na kayat ti pamilya na bakit korona. Idi pa ila nadlaw ko da ita. Santo pa naragsak idi kasarmi kiniipag mo. Ay, nala, bay amon da ita. Di mo ikan kano ni tatang. Masakitan ka laeng, Manong. Nagrigat lakit ti maikamang iti nakurapa yan aya. Naimpagkin ka
tabak nang tinakaikamangam. Iso akay ket ni tatang ida. Saan mo't siguro akasta manong? Ala, di mo ikan kano ni tatang. Rona, ada kwartam dita. Awan, di pa nga mi nagsweldo dyan manugang yo. Ada kwartak dito ang paggatang ko itigatas kan diaper ni baby. Ay, kunak no adda. Pangusaran nyo iti kwarta iya. Adda ngamin in-order ko a parcel ko. Kat awan mo tay pagbayad ko. Narigrag kun sa. Anya? Hanggang sa nabalain. Tay cancel ko lang di order ko, Rona. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, si kamagayam ti masabat ko abalayan kikaw. Papanam, kan anya tawit mo? Nay, natangmait. Anya day tala kom. Saan? Itid ko kinabalayan Rohelia. Ay, imbag man ta ikam ni abalayan mo. Apay, kayat mumut ala. Inka mangalay di puunda no kayat mo. Ngimpilyam dagi tay reject Jak pa'y binura sa amin. Ilakok to dagi jay. Ay, isanen abalayan. Ada magkidimulak akakasta Rumbang lang agmula ka. Tapno adda pangalaam iti sidaam. No kada tayo amarigrigat lang. Masapul nga agmula tayo. Tawan igatang tayo. Sige, tali, aldawag. Urayin na ko ni abalayan Rohelia ija balayda. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan Rohelia. Nay, abalayan. Nakaumay kamot. Sumra ka. Ay, agyaman na kabalayan. Isirekon to'y pasarabok anat datanggan protas. Kapuro sa amin lagi to'y abalayan. Ay nagbannog ka pa'y laeng. Bayadak dagita, abalayan. Sana nabalayan. Taada importante agagarak. Iso nga imayak. Anya dayta, abalayan kiko. Ay, kwa, umayak kumamanin umutang abalayan. Nayunak de sigod nga utang ko keng ka. Mano ayati utangem, abalayan. Oray 3,000 adda abalayan. Ay ngam no awan, oray 2,500. Sige, mabiit lang nga rod, abalayan. Ngam saan nga mo ni Rona nga adda utang ko ken ka abalayan. Di bula ko man sasawan ta sigurado nga ungtan nakdayjay. Wala, di ka madanagan, abalayan. Ngam addayo for ko kan ka, abalayan. Tapno saan ka nga umanutang. Pa'y numakisosyo ka kanyak nga agnegosyo. Sosyo? Pangalaak nga iti kwarta nga isusok ken ka. Kitawa makukwarta da tao, abalayan. Iso nga ron nga umut-utang ken ka. Kat, paadda ti kwartam ba? Kasanungay? Di mo't adda dagam. Awan. Talaga anang ibati akiti para kanyak. Jak impatawid amin kadagiti anak ko. Nang ibati akmo't iti basit para kanyak Dayjay ti pagbaknangam, abalayan. Ilakom dayjay. Kat ti mapaglakwam, iso ti aramatem apagnegosyo. Ay, anya ngay ang negosyo. Awan mo't amok dita. Awangan numalugay. Siyak ti makaam abalayan. Linyak ti kakasta. Iso ano kayat mo? Makisosyo ka kanyak kadagiti negosyo. Tapaadun tati kortam. Sigurado ka, abalayan? Wen, kitaan na. Adalugan ko. Napintas ti biyag kon. Anya ngay nga taan negosyo. Pagsaritaan tanto day tanumalakom ti dagam. Dayjay pa'y ti umuna nga asikaswam. Tapno adda pagpuunam. Tulungan ka nga umasenso. Wano bumaknang abalayan. Ngamne, di mo ibagbaga kadagiti anak mo dayjay. Tama nga nuupayan da ka. Secret talaang abalayan. Sige, abalayan. Areglado. Ay na, bumak na nakaktumot tayo, nakaskeng ka. Lino, Barok. Adda na amwak. Ilaklakon sa magkano ni tatang yu jay dagana. Nakaamon nyo, nanang. Dagitay maritis Agbirbirok kano ngamin iti bayer. Anya, ne,
Apay nga ilakla ko na. Diyak amo Kasaritak tuman ni tatang. Apay tatang, pangusaran nyo iti kwarta. Apay nga ilakla ko yo ti dagayaw. Gumata ka kiti sa balay. Kaya't kung amin tayo asilag ija ilay. Anya? Sayang day dyan ilako yo iti sa balay. Basta ilakok ta ka sa pulak ti kwarta. Di kay makibiyang dito. Tadagak day jay. Talaga nga imbatek para kanyak. Awan pakibiyangan nyo jay. Nadala ko makwartak, siya akong timanggatang. Kasano nga da kwartam, kit pamilya pobre mo nga men di nakaikamangam. Pipiyapay siguro ni Rona, tada kwartada. Ibagayo kin ni Rona, taisun timanggatang no talaga apursigido kayo amang ilako. No kayat na Welcome to Jenna Almoy the Drama. No kayat yu, kagudwa pa'y lang ti ibayad ko tahulugan mi di kagudwa tatang. Sige, mabalin siguro. Pangusaran nyo ay talaga iti kwarta. Panggatang kong arod mo lang iti lote. Ore pagtuunan la ti balay. Takayat ko di asidag ti ilay. Malangaron, tagsarita kaming tupay nga gasawa, tatang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nay, papa na mabalayan, nagsapa pa'y laeng. Mapanak man ijay balay ni Abalayan Rogelia. Inak man ikan iti natang. Tapagaayat na ti kakastoyan na tengkat. Paborito na. Aya, Pasensya. Ta eksakto la para kina Abalayan Rogelia na ito. ay sanak mo ta dumawat, ta mulak an nateng, abalayan. Sige nga ron. Mapanakon. Di ka manaktak. Umdasin na ito. Abalayan Rogelia. Kagudwa mo ila binayadan da. Wen, mabalinan dayta. Ngam sayang, may mayat kumano in full dati bayad na. Angam sana balin. Imbagam tadaam mo kabayar. Ay, naladaw mo mat nga imbaga. Nga mabaling ko siguro nga isubli iti anak ko da ito. Saanon, bayamon, amangan no saan asigurado jay amam mo kabayar. Ta sa anak asigurado, no magustuhan na wano saan. Kahit anyat aramidin ta dito kwarta, Abalayan. Pag negosyo tangarod, mangipatakderak ngamin iti gasolinaan ijay probinsya. Katno kayat mo, makishare ka iti puunan tapno kumita ti kwartam. Sige, Abalayan. Kaya't ko. May mayatan di kastaw. Ngam tinakatinggala ang tidagak. At least, kumitkita. Wen sige nga rod, taasi kaswakon ti negosyo ta. Siyak ngay, yak sumurot. Umay kanto no agoperaten Abalayan. San pa'y lang nga ita? Taplanwan tapay no kasano arugyan day dya a negosyo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kawan ni tatang Rona. Awan mo't manan, nasapa rin mo armanong. Kanayon sa amutin arumwar ni tatang. Wen nga rod, saan na matatao dito'y balay manipod inla ko na jidagana. Wano, mapanagsapsapol iti gatangan na adaga. Wano, ada nagatang nan. Diyak mo kunana mo't ang nakabangko pa'y lakano di kwartana. Gastaya, ni, bantayam ni tatang ha. Amangan mo't no agsugsugal manayin, kat insugal nan di imbayad yukin kwa na. Amo mo't asigod aman nugal ni tatang. Saan mo't siguro manong? Ang apay nga akilata nagtibayo akit inaytang imbagam. Agsugsugal samot nga agpaiso manan di amatan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, Abalayan! Ayan mo! Apay akanayon mo't tan anak kalaktoy balay mo! Tunggal umayak dito'y! Awang ka! Hello, Abalayan! Allah, sorry. Adda emergency nga inlakad ko dito'y abroad. Ha? Adda ka dito abroad? Wen, Abalayan. Adda nga min asikaswak a negosyok dito'y. Anya? Kaano ka nga gawid ngay? Kasanon di negosyo ta dito'y probinsya? Asikaswan tanto no makaawid ha kanya. Sige tane, adda pa'y meeting ni Abalayan. Bye! Bye, Abalayan! Sige nga rod lakay, aganad kay ti papa na ma. Bye. Ay na.
Nay. Aping agsangsangit ka, Rona. Imawag nila kay ko, tatang. Natay ka nun ni katugangak. Ha? Ni abalayan Rohelia? Apa yan natay? Di mo't aday niya, Brown. Wan, tanagtor nga rod ija, brod. Ngamijay mutan tinakatayan na tanaatake ka no ijay. Anya? Hala? Kasanon nga niya kwarta kang kuana? Ah, kwartayo nga? Kasano na ito yan nga eh? Awanan niya kwarta! Nagsangsangitak iti daydakan nito ngam saan natipan nakatay ti abalayan ko ti pagsangitak no di kat tipan nakapukaw ti kwartak. Jakon nabawi ti kwartak na nataykat nga rodan. Kat idinamuan dagiti anak ko ti amin inungong tandak ngam jaklat na nagtagtagari tabasol kumat. Nagadalak dayda pasamak kat nagsori akmat iti may sapay nga abalayan ko gapo iti kinagubsang ko idikan ko na. Alakastan, tigayem mo, Kiko. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello gagayam at timanan to gayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras iti tunggal maysa. Kumusta kayo manan? Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo drama ita kat manipod ka ni Kabsat Masa. Saan na po nanagan? Ngam sakbay ti amin makablawa mapay da Milka Fajardo dita Bagabag Nueva Vizcaya. Glenda Natividad dita Nueva Ecija. Kan Imelda Velasquez dita Riyadh, Saudi Arabia. Kasi man ti ko na ni Kabsat Masa, dear man ng biyanang, may sa ako na senior citizen. Kaya't iti nabalo ak inalanak ti kakaiso ng anak ko iti balayda, tamasyan kanyak ngag may sa iti kalkalapaw mi iti daydi asawak. At daydi nagbali na katulong dakat masurunak launay. Kaya't na niya ti pakasurunak, isutinnak isalaysay. Ben lakay, mangrugi akon nga trabaho inton umay alawas. Nakasaritam ka din ni nanang, nga isupay laang ti mga awir iti anak ta. Wen, ngam kasladyak maitalag ta anak ta kininanang. Amangan numabaybayan na ni Balong. Ha? Amo matan ti style ni nanang. Awan anusan na iti ubing. Nupagaw awirin ta. Kanayon na ama iturugan ti awir na. Kat, kasano nga rod? Asino nga iti pagbalinan ta ayaya ti anak ta? Saan mat ngamin ama panawan ni nanang ko ni tatang tamasaksakit ti amak. Agsapol talaang ni tagbalin ayaya ti anak ta, abi. Kabut-butang samot ti mga ala iti saan ta nga am-am mo. Adda irik-rekomenda idi tay kasinsin ko. Kabsat ka no ti babaunan da. Nasisingpot da ka nung agkakabsat. Ay kat mayat nga rod ano kasta? Di namat siguro basta irekomenda day jay no saan anasingpot, bakit? Nay, kitain nyo ti alalaan nyo akatulong yo Tamangan no agtatakaw. Wenno saan, amangan no napintas kan ubeng. Amangan no gargaryan na ka, Ben. Am mo dya katrabaho ti alaan may nanang. Nasingpot ka no. Ngata, amangan no agin sisingpot mat. Ay narigatan. Ado ti mang limlimo itan apanawan. Kunam no nasingpot, ngam saan gayam. Di damot siguro irekomenda day jay no saan anasingpot, nanang. Jak kayat ti sarampiang kencis mo sa ababaw nun. Iso akitain nyo basit, Ben? O nanang, di kayo matanagan. Siyak ti makamaw. Anya ako lordeta in cutex mo, abi. Jakman amo no anya akulay dayto eh. Kasla naglaok mo't agray kan violet. Mayat mat, saan na makasisirap? Makauma mo ti red a cutex. Ay, kasla kayat kumuti kasta akulay Kat agpa-cutex kayo iti kastoy ananang. Ay, wan man tanay. Umat at idugmanon dagito'y kukok. Kan pasukatak to'y cutex ko. Ay,
Nauma akon itired. Ay, dayta kulay ti buok mo ngay. Anya dayta? Ash blonde ka numot, nanang. Ay, kayat kumatlaang dayta abi. Mangpapudaw, ken mangpaubing. Agpakulurak man mo iti kasta. Ay, katuan, nanang. Nanang, iso ni Kikay. Ti agbalin ayayan ni Balong. Ha? Naimbag nga oras yun, nana. Balasang ka, wano? Balasa nga kidi namin sa nakalman, nana. Oy, seryoso ak ngagdamdamag. Sanak amakirin rin nabakan ka. Katwan mat, nana. Tay di kalman la sinong batak jagar aram kanyak. Isong adan boyfriend ko. Balasang kalata tadi ka pa'y mo't nakikalay sa piloso po. Ha? Ala, gusto dito nanang. Damo yung paila tinagamam mo. Ngam kasla di kay mo't agkaalaan. No siyak nasing petak manong. Awang problema kanyak. Man nakaawatak pa Sapay kumaata saan ka lang agin sisingpet, Kikay. Apay, di yung kayat ni Kikay nga agbalin akadwa dito'y balay nanang? Nadagsen tirik na kenkwan. Kasla saan ang mapagtalkan. Sa apay may, madlaw mo't anasing pait, kun napartak ti gargaraw na. Tiyak kurso nada. Madlaw nga dam ampang na. Kita umot jay style na. Nakamanicure, pedicure, kundi alahas. Di kolor pa'y tibok na. Kun madlaw a pinapuskol na jay kiday na. Kun jay kurimatmat na. Pinanayunan na. Kun naka-make up pa'y. Nagdadakkel pa'y jay aritos na. Kadbayaan nyo Kasta nga rod ti kayat na. Adakit katulong nga kastan. Nakasusosyal. Di yun pakibiyangan day tananang. Tasaan mo't aparit day takit. Nakairwaman na siguro ti kasta Iso adi yun pakibiyangan day ta. Tinapatag. Aramidon na, di trabaho na. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umayak ban? Nay, sumrag ka abalayan tunyo. At dadaabi abalayan. Ay awan, napanda nagtrabaho nga agasawa. Ay, ano kasta ng rugeng agtrabaho na abe? Nabalayan. Nana, manutilo utok ngayon na poy. Ay kat makaamu ka. Amin mo't lakit din, damagam kanyak mo. Ay, sige nga Rod. Sorry, Nana. Abalayan. Sino rin dyan? Kanakam? Ay, awan lat ka anakak nga ampang abalayan. Ha? Sino nga rin dyan? Yaya ti apo ko ta. Nangalada iti yaya ni Balong. Tagtrabaho kat nga ruden ni Abe. Di nan masango ti mga sikaso iti anak da. Maasyan damot kanya, tabaketak kanaon. Nakapsutakon nga agaw awir. Kastaya. Mangan kanton dito'y abalayan, tapaglutwak ni Kikay itinaimas asidaan tayo. Ay katuwa na. Tapangururayak ni abe. Tada ibagakin ko na, abalayan. Nakaluto kan, Kikay. Nana. Aggao ka nga ruden, tamangan tayon. Ngamin ka man pa'y sukatan tabadom. Kas kalamang gargari iti kasta abadom. Ni, apay, anyat da kasi tibado ka maya-mayt. Agbado ka itinalawlaw. Saan akas taafited? Makitan ti sukog tapamagim. Kastoy nga rotista ito abado. Kan saan na ka na iruam nga agbado itinalawlaw, Nana. No adda bisita, yad addam mo ti agbadbado iti kasta. Apay, agpapaaram ka kin ni abalayan ko. Ala ni Nana, tila ibagbaga na mo. Saan mo't Di ka naglibak, pati jay lakay akaruba. Madlaw ngagpapapansin ka. Saan mo't Nana? Alakit din, ingka agsukatan. Agpantalon ka man, saan akas taafited lang aruden tabadom. Naka-short pan ka pa'y. Nagalas akit kitaan. Imbes ang mga ala kayo iti babaonan niyaw. Apay nun nila ang abalayan ti pagaw-awiran niyaw. Ta isupay ti panangdan niyaw. Ay natatang, di mi maitalik ni Balongkin ni Nanang. Takas laawan pakibyangan na iti apo ko na nukwa. Kasurun nan tupay no naariwawan ni Balong.
Kano agsangit, kapungtot na. Gamot lang amin sarmeng tig-iggaman na. Awan lakit ag sarmeng. Jay kiday na tisang kakuting-ting na. Kandagi jay kukuko na. Adda ngamin mama at jay abalayan nyo, tatang. Imbes a makitinulong kada kayo, ta makipagnanaidla kada kayo, ngam saan ta padagsensama dito. Ala, baybayan yun, tatang. Uray ko mano pensyonada, tapno makatulong mat iti magastos. Ngam ultimon samat lipstick kan pulbos na, kat dumawat payla iti anak na. Kat, anya pa'y ngay. Wun sapay nagastos ti pagpapintas. Kanayon ti pa-facial na. Ibagam ija asawam tadi na is-spoil dan ja inana. Amo na daytan, tatang. Iso na laeng tano saan na ang mapagbigyan ni nanang agpupudot. Anyan? Napuskol nga rod ma, ti panagrup-rupa na Ala, baybay amon, tatang. Ta ang mga noad da makangag kada kayo. Nana, balasang pa'y jibabaw nun niyaw. Apay ay Nardo. Tano balasang ka, umay ko arman. Addan nobyo na. Kan apay aya anagadu kayo amang damdamag no balasang pay dayjay. Kat saan mo't anapintas. Napintas na. Nagsiksipay. Tanakamama at mo't. At dala ijay balay ngam nakaalahas. Uray, tabagbagay na nana. Sayang. Kunak na balasang pay. Taumay ko kumaarman. Awanon, addan nobyo na. Asawaan da pay kat siguron iti mabiit. Anyamot day tanga style mo kikay. Adda ka dito'y balay. Ngam nagado aburluloy tabagim. Nairuama kun iti kastoy, nana. Sana kami na komportable na katadag ito'y. Uray ko manutunay dagita. Ay, una. 295, nana. Ang antoy daduma, inta dagiti nagbalin nga amo, kiti kalabays. Intadawan no tinakaw mo. Hoy, saan mo't Sana mga agtatakaw. Tuy rilok, inta jay maestra nga amo kiday. Tuy pulseras ko, inta jay nanang na. Tuy kwintas kanaritos ko, inta jay nurse nga amo kiday. Kan tuy singsing ko, inta jay pensyonada bakit nga amo kiday. Kan dagito da dumaburluloy ko, sagto to 95. Kanta buok mo, makasisirap, nakaranranyag, pakulay muntuman itinangisit tabuok mo. Jak kayat nana, mas romanyag nga mintirupak no kasto iti kolor ti buok ko. Kaslamot si katiamon iti kasta nga itsuraem. Apay, asino ti amo ka data? Siyak, wano si ka? Da kayo nana. No siyak, proud ak ngagbali na katulong. Kanapay bawal ayamot agsuot iti kakasto iti may sa katulong. Sa amat. Basta jak kaya ti style mo kikay. Kita amat basit tane. Maartapan pa yan ni Abi amanugang ko. Nasusosyal kamutan ngam iso. Kat iso ti amom. Da kami ti amom. Ngam napurpurma kamutan ngam da kami. Iso akita basit kay. Nanang, kuyugan nyo man ni Kikay amapan makitsenda. Tapno da kadwana. Katun ita ka din. O nanang, Sige nga ron, tayo nakagpulas. Nakarubwata ko, Manong Ben. Mapana ko ni Palengkay? urayo mo ni nanang takadoon na ka. Agpulas labit. Kasta tilangam, amapan makitsenda kikay. Anyamot daytan, nakakalugong kapay iti payabiyab. Nagpudo nga rin mo ijay ruwar, nana. Nakashades kapay. Palingke jay papananta, saan a beach. Ala, ingkay kat agpulas nanang. Tamapan kayo. Aldawan. Oy, kumare Masa, kumusta ka? Ni, si kamot gayam day tapilang. Nagawid kamot gayaman manipod abroad. Ay, wen, umayak mo tagbakasyon. Amore! Ay, nana, inamampay kumatang itimay si Ijay. Kansa ba? Sige. Ne, asino jay kadwam nga ay Mare Masa. Bus mo ka de? Amom? Amo asa sa wumot mare. Katulong mi day chay.
Ay, sorry, Mare. Kung ano iso ti amom, ta napimpintas mo't kan nasusosyal ngamin nga musika. Ha? Ay, di ka masaksakitan, Mare. Amumatan ti style ko. Awan prenok ngagsao. Nagpintas mga minday dya babaunan yun. Nagtayag lang arudan, nagsiksipay. Nagpudaw kan talaga adakkel a babae. Sa nalaing pa'y nga agdala. Ay, sige, Mare, agsinata dito yun, tani. Adupay tigatangan mi. Ditakan, Mare. Makitam, kat ibagbagadan asikat ti amok. Kat siyak ti babaunan. Gapo iti kasta pa nagkaw-kawas mo, kikay. Ha? Good. Apay, basul ko nga raw, nana. Saan nagaputa babaon na nakaka, dagi si pambalayla ang tiba daw. Masapul mga agpurmaak ha, nang runa ka kasta tinakay ruamak. Saan nakakomportable no nalusyangak. Wan, nga masubsobra am kikay. Limitarammet at ipanagpurmam. Di mo unay puskulan ti lipstick kan make-up mo. Kanya mabalin ko ngay nana, kasta nga rod mo ti panag-make-up ko. Di da kumama lapdan Pakaragsakak ti kasto nga raramidag. Amo yung mga mahilig nga ag-selfie. Isama sapol ang napinta sa kakanayaw. Jakamukan ka. Ikatin kansan akatulong mi. Ha? Di mo ikan kano ni nanang kikay. Palabsumlatan ti anyaman nga ibagana. Ay, madamag ko man lang manang abe. Adda ka di karbangan ni nana masa amang papanaw kanya. Dito'y balayaw. Da kami tinanghayarkan ka. Da kami timang susweldokan ka. Iso ada kami nga rod ti addaan karbangan amang papanaw kan ka. No bilang laeng kikay. Apay ngay nga rod akas dyan ni nana masa. Kasla kagurgura na ngamin. Nakadkadlaw. Pasensya amon ko nakmet. Panunutom latan apasat ti panagbakit na ti kasdyeng aramidan na. Agul uli makaklaang manang abe. Tadyak kaya tatutupan ni nana masa. Tabakit ka nga rudan. Nga madama rik na kamasakitan. Tanodaduman na labos mo ti panagsasauna. Kanayon nakpay apabainan. Ala, bayam ta ibagak to iti asawak. Takasarita na ni nanang. Ang mga no apaon nak numamuan na nagipulong ak manang. Saan? Da kamin to ti makaam mo iti dayta, kikay. Apay nga takas to'y. No siyak ti mangibado dito'y. Nagalas mo ti itsura. Ngam no ni kikay. Apay abagbagay na launay. Ngam siyak. Kaslaak laag tanggad nga anya. Pati daytoy shades na. Bagbagay na launay daytoy no isuot na. Ngam no siyak ti mangisuot. Kaslaak latuwato. Daytoy launay bestida na. Bagbagay na daytoy no isuot na. Kano ag make-up ha? Jakmat bagbagay tinapuskul a make-up. Kaslaak laburangan. Ay, anyamot nga mindagitay nga agasawan. Tadida pinilpili tinagbalin ang babaw nanda. Diyay kat napintas kan sosyal tinaladan. Mapagbidbiddutan dalaka nga ruden asyak ti babaw nun. Kat iso ti amo. Ay, just kick it de. Ne, nagpapukis kayo mat nanang. Kan nagpakulay kayo pa'y. Violet matiin koloryo di tabuok yun. Wan, kasapulan, tapno di da ibaga akatulong nga. Kat niki kay ti amo. Ha? Tangay saan ang maanawa iti kasjay apa nagpurpurmana. Data ti kumama at abi. Di ta itulok ang napimpintas ni kikay ngam data. Masurunak na nasusosyal mo't di katulungan ngam dagiti amo na. Baybay anyulat ta ka din. Ta fashionista ni kikay nanang. At dakat babaunanan a fashionistan? Ni kikay nga rod nanang. Ay, diyo pa'y lang amin sukatan. Tay padak abakit kumangamin ti inalayo akatulong. Awan mat panggapuan mi amang papanaw nanang. Tanasingpet met kan nagagat. Narigat ti basta agpapanaw latan. Nga awan met gap-gapuna nanang.
Ben lakay, nakitam tay jewelry box ta. Awan mo dito eh. Ne, jak amo Jak nakita. Ay, sapay adda ijay dagiti relo. Kwentas kun sing-sing ta. Nangikabilam aya. Dito'y sigod apang hikab-kabilak Dito'y mat ang kanayon ti ayan na. Sa pulam amang ano na misplace mo lang. Italang mat nga damapukaw dito'y balay. Manipod na ngala kayo iti babaw nun. Ha? Ni, tanyat kaya't yung asawan ngay nana, siyak tinagtakaw. Ta sino kumapay ti sabali. Kat si kamot la ti kabarbaro akadwami dito'y. Ni, di kay mabasag babasol latan Anya tamok di tangay. Nabayaga kun nga katulong. Ngamjak pulos tinakawan dagiti nagbalin nga amok. Kabutang ko ti kasta nga aramid. Pusto daytan. Nakita kon iti CCTV. No asino tinangala iti jewelry box. Ha? Ne, kunak man no nadadaal ti CCTV dito'y balayo, Ben. Nabayagan na repair nanang. Isungag kurkurrimanen. Anya, Ay, sige sir. Iparang yun, no? Asino tinagtakaw, tanarigat ti mapapabasol. Nanang, sumurot kayo kanya kay Jessilyn. ha? Ay, uwan, anak ko. Apay ana aramid yu tikas dyan, nanang. Inaka, ngamtakawan da kami. Sorry, anak ko. Ngamjak almanan day chay. Nakadulin. Kaya't ko lang amin ang mapapasol ni Kikay tapno papanawin yun. Naturodakla na nga ramid. Tati amok, nadadaal ti CCTV yo. Anya, Sorry, anak ko. Isublik mo't laang day chay. Kaya't ko lang ang mapapasol ni Kikay. apay. Anya launay ti kagura yu ayak hindi kikay. Katawan mo't ti madingar aramidon na kada kayo. Ilablabaan na kayo, pay. Ilutlutuan na kayo. Ngam kasta ti isubadyokin ko, ana. Sorry talaga, anak ko. Pakawanan da ko ma. Awan intensyon ko amang takaw iti day chay. Isublik mo't laang. Anyat basol ni kikay kada kayo, kunak. Ay, kwa. Awan mo't kit de. Ngam kasuron ko lang amin ti ibagbaga ti tattao. Asyak ka no ti aglanglanga akatulong. Kat ni kikay ti amo. Numot ngamin agpurma. Kasla mo. Day talaang ti rason, nanang. Naggrabaw arason. Kasla rason ti grade 1 ti kasta rason nyo. Ha? Bakit kayo, nanang? Enjoyin nyo kit di tinabat-bati apa nagbiagyo. Saan atila pa kariribukan nyo? Taura anyat mapaspasamak. Talaga napintas ni Kikay. Nga ura anyat ibadbado na. Napintas tulat ta. Anak ko. Nanang, jak kayatan ang maulit ti kas diyang inaramid yo Pangaasyo. Wan, anak ko. Ikarik. Katsuri ba nun? Sige, taalaak tuntay indulin ko a jewelry box. Nabay nanak iti husto iti daydagundaway kat kasla kayat konti pumanaw ngam awan matsabali pagkamangak no diti anak kulaag. Natauhan nak iti dayda na pasamak isa manipod idinja kun ginura ti babaunan mikat. Idi makalan dagiti apukok sanda na nangalay ti babaunan kat tultulungak latan ti manugang ko kadagiti trabaho iti unag ti balay. Ta pinagsardeng matanta anak ko ti asawa na nga agtrabaho. Alakastan, tugayam mo, masa. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, kapadasan ni Cubs at Jose, saan napod na nagantintay drama. Nga makablaawa mampay da Maria Teresa dita Abu Dhabi, Jocelyn K. dita Pakistan, Lisa Duldulaw dita Isabela, ken Sisa Kanuto. Kasi mantikuna ni Cubs at Jose, dirman ng biyanang, siya tay lalaki a happy-go-lucky.
Kan awan narapaap na itibiyag. Ngam kit di alisto ka makinobya nga uray awan na talgad at trabahok. Iso nga amin na pakirelasyonak sanda kakayat dagiti kapamilyada. Rogyak man nga rud ti agsalaysa. Awan na pintas amasakbayam iti dayja alalaki, Dora. Iso sinamon. Ay ayatak ni Jose, tatang. Wen ngam awan matrabaho na. Kasano mabiyag na kayo iti anak yaw no kasta? Si kamit trabaho. Anyala kukon na ngay. Mangan maturog langan. Gumagatto tatang. Kaalong tubay na ita. Nabayagan nagdindin na kayo. Ngam awan mo't apulos tinagbaliwan na. Tatang. Sinaam kidain. Kaakaasi ka laang itisidong na no kasta. Saan anatangkin ti ulong, Dora? No iday kat dinak dingdinggan. Saan nga agbalin kanyak itan ti kasta? Siyak ti masurot itagon daway. Kasanungay, Jose. Pagsinsinaan datamutan ni tatang. Apay ka no, Dora? Awan ka no trabaho. Awan ka no napinta sa masakbayan mi iti anak taken ka. Nagloko mo't day tang amamon. Tila'y bagbaga na. Kat kasanungay. Anyat makunam, Jose. Ay, kita niya ngay nga rod no talaga apag sinaan natan. Awan mabalin ko Anya? Kastalat ibagam? Di na kami ilaban iti anak ta? Kasi anyat maramidak no talaga di nakayat ti amam. Ipilit ko katibagikan kan. No di nakayat, saan lang? May saya ti katugangan dito rabaw ti daga. Anya? Unay kamatan, Jose. Apay nga kasta ti bagbagam. Patsa ka may ayo tapay ni tatang, babaan ti panaggunay mo. Panaggunay nga. Kat ipakita mo nga na responsable ka nga asawa ka na maa. Agsapul kay ti trabaho. No di nakayat ti amam aparaken ka. Saan lang? Diyak ipilit ti bagik ko nakmat. Kat kastalatan. No kuna ni tatang agsinata-latan, Jose. Katanya nga ron. Uwanan Anyat mabalintay. Diyak kayat ti riribok. Iso atong palintalatan ti kayat ni tatang mo, Dora. Apay nga kasta ka. Ilaban da kami matiti anak ta, sana kasta. Kat ure ilaban kayo, no awan atalaga ti mabalin ko. Awan mo't ngamin ikarkarit ko. No di nakayat ti amam nga agbalin amanugang. San lang? Jak ipilit ti bagik. Jaklem pagaro pakastagayam ti kinarukop mo. Awan serbi mapadre di pamilya. Tadi mo kabailan nga ilaban ti pamilyam. Pasensya kan, Dora. Gamsan siguro adata ti na ikari para iti tunggal maysa. Kansan asyak ti sidiram. Diyan man nakibiyang nga amam ti sidiram. Iso ti pabasulam no apay amarakrak ti pamilyata. Ala, gusto daytan pa nagsangsangit mo, Dora. Sadla may sa ti lalaki. Ado dita. Nalabas kayo mga mintatang. Di kayo lamasyan kanyak kaniti apo ko yumat. Awan madagkalanan nga mana. Apay aya di nak maawatan anak ko. Kat para matlakada kayo ti pampanunutag. Awan maganab mo iti dayja alalaki, tasadot. Awan trabaho na. Kahit mo nga raw, dagrigat itag na nayon iti sidong na. Katagbalbaliw to, Kaanon to ba? Awan lat ang mukaw. Sa nabalay taubing kapay, kan napintas ka anak ko. Patsak nga dupay tagarim kan ka. Kat pilyam ton anaimbag ti pakirelasyonam. Kita tay adda na talgad at trabaho na kan nasingpet siyempre. Ni, si kamot gayam, Jose. Sumar ka. Umyanak ita dito'y dagos mo, Teria. Mailiwak namin ganda. Ala, amang gando mailawan ta, Jose. Katanya ko ma. Agayan na yat tamay. Kasanon no maitulad ak ex mo. Apanawam tumutlaan. Teria, saan asyak tinangisina ken kuana? Iso, kang runaan ti amana. Di nakayat para itanak na. Iso nga awan mabalin ko. Jose? Kan mabalin ka di. Saan man aje ex ko ti pagsaritaan ta? Tikit di maipapan ka data. Kasano nga rujay anak mo ken kuana? Suportaram? Kwa. Nugamdag ti mapan mangted iti suporta.
Abugan nak madya mati ex ko. Di damad pagan ano ti itad ko akwarta. Tabasit ka no. Iso ngawan mabalin ko. Anya? Iso amabukudan nak tirya. Awan ka inagaw mo kanyak. Tain niya dayon di ex ko, di anak ko kanyak. Jose? Sikan, ti talaga nga ikasar ko teriya. Ngam saan pa nga ita? Tagurnungak pa niya. Ngam mabalinta magtandag din. Ano kayat mo? Ha? Ay, mga noong tanak ni Lolak. Ni Lolak ngamin ti dimakilak. Ket kasla isun ti dadakkel ko. Ta broken family kami ngamin. Iswan, ni Lolak tinang padakkel kanyak. Apay ko mga ungtan nakakit agayan ayat tangarudan. Agawid tanto nga rod ije balay mi ije probinsya, Jose. Tayam ammo ka kan ni Lolak. Ha? Eh, katuan na. Day talaga yam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adamanan baro anubiam Jose, nga maging gaita pailat permanente a trabaho. Agtrabaho akto no may kasar ko ni Teriya, nanang. Kasano nga rod may kasar mo ka awam mat kwartam. Awan to pa'y maitad mo a kwarta ije putot mo kan ni Dura. Imay man idi kalmanan. Dumaw daw at iti para iti putot mo. Ang amawan na itad mo. Naimbag ata da dyan nababati ali magasot ko. Isuntinted ko. Pilitan danto matitao amang tid iti suporta ket awan nga rod. Di ka mangamin sumapol iti natalgad a pagkadam. Sumapulak to Ubingak pa'y mo. Ado pa'y tagur-uray dita na pintas sa trabaho nanang. Timing lang. Sige, tagrubata ko. Mapan kami ije probinsya itinubyak. Tayam amunak kanukin ni Lola na. Di ka lang mabain na makiamam mo nga wang may karkarit mo trabaho. Apay, masapol nga dama ko na trabaho. San tumakiam-am mo. Uray jablesak ta ay ayatan nak madjanubyak, nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Si kagayam te kayan ayat tuya pukok barok. Wen Lola, Jose, tinagan ko. Kat nasaya at matatayim pasyar mo dito'y balay tinobyom teriya. Awan na, Lola. Tapno ma'am amuyo mo't. Kat, anyat plano yung ay. Ikasar kunto ni Teriya, Lola. Kano ngay? Aywan, anyat trabaho ngay, Jose. Ha? Ay, kwa. Adda uncle ko nga engineer. Adda antik a maestra. Kan adda ninang ko anars, Lola. Kakasinsin amin ni nanang ko dagita. Aya. Ngam ti damdamagag. No adda trabaho. Jak damdamagan. No adda kabagyam makakasta. Ha? Ay, kwa, Lola. Mangopisina akto. Apay, itangay. Ay, kwa. Agap aplayak pa lang, Lola. Nga maawat akon iti mabiit. Aya. Akat, agornong kayo nga rod iti pagkasariyo Di kay pa'y lagar arami diti sana may parbang, tanay. Di kay pa'y nagkasar. Kasar pars, before bibay, nawatan yaw. Uy, Lola. Apay na ulimak ka, Jose. Kasla na unag ti pampanunutan. Ay, problema kang rodyanobyak. Tamasikugmutan, nanang. Anya, apay nga sinikugam ka awang pailat makukwartam. Nailawan kami, nanang. Kahit kasano daytan, adan tumanan putot maun, nga maging kaita istambay ka pailaan. Nanang, Kasano, no pilitan da ka mang ikasar ijay nobyam. Anyat usaram nga bang ikasar maw. awan nga rod kwarta. Anyat mabalindangay. No kaya't na di sudat ag gasto. So para iti kasar. Ay, di ka lagbaen iti kasta nga style mo. Day talamang poto ti pagalistuam. Di ka malistuan ti sumapol iti panggadam. At dantulat ta ka din, nanang. Bayan nyo, taga-brudak tao. Ag-eskwela ak nga ag-welding. Ta ipakat ko yung abroad. Namin anon nga imbagam ti kasta husay. Namin sa nga gasutsan. Wano saan? Agsuro ak nga agmaneho. Taga-playak at driver ija Saudi. Ado ti Pilipino at driver ija guard. Jak amukang ka. Nagado nga ibagbagam.
Awam mo matungtong palmaw. Day talang iwat mo taggargaraw. Ngam tabagim di mo magpaggarawan. Sapay imay manon itag sapa jay ex mo. Ah, Imay di mawat iti kwarta. Tapaggatang nakano iti diaper. Siyak ti mapaspasubo amang mangta iti kwarta. Naimbagata dadagite kakabsat kan kakasinsin ko amang mangta iti kwartak. Ala, bayan nyo. Tanong makabrudak to. Bayadak to amin dagita nanang. Ilis tayo dagita itadyo a kwarta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Masikog kamat gaya man. Nga mapay adi mo dagdagan jay nobyo mamang ikasarkan ka teriya. Ay, kasano dagdagat? Katawa mo tapulos kwarta na, Lola. Anya! Apay, awam pa'y trabaho na. Awan, Lola. Nadlaw ko nga dasad-sadot na. Ultimo agluto, kasla kasadot na. Ay sos, no kastamat laang. Uray saan ang takasar. Apay kayat mulat nga uray kasjay. Nagal-alanganan nga rod, Lola. Bye-bye am nga rudan. Jay suporta ti putot na laangan ti kamatam kan kuana. Ay, nailaw-law anak iinayat ken kwa na, Lola. Kasla maupayak nga rod iti kinasadot na. Akat sinaam nga rudan na. Uray siyak, jak kurso na dati style na iding may dito balay. Nakadekwatraw itag malmalam. Di pa'y tumulong agluto ka na ginaw. Sika amin. Nailaw anak nagayat ken kwa na. Kutni, masikugak pa yun, Lola. Nanya nga rod, adaditan. Awata matigasat mo. Di mo mga amin pinaliiwan na imbag. Sakbay ngayon rukmam ti amin mo. Kuna mga amin kada kayo ideya kasarpers before bibe. Ngam di da mo dinangag. Anya nga ita. Welcome to Jenna Almoida Drama. Agsinatan, Jose. Naupayak ken kan. Ha? Di kamot nga mi nagpursigi ng trabaho. Kaslawan plano mamangi kasar kanyak. Awan mo't ngawin kwarta, Terea. Ket? Awan kwarta ket? Kastalatan? Di ka agunay nga agdiskitar? Ay, ano ko na magsinatan akit awatag ah. Awan mabalin ko, Terea. Wan, tanaupayak ken kan. Jak pulos inarapaap ti makiasawa iti sadot ken awan arapaap na iti biyag. Alang ron, agsinatan. Nakababain mo't ken ka, Terea. Awan ikarkarit ko. Jak nga rodan umay dito'y dagos mo. Wan, ngam ni, di mo liplipatan ti pagrebengam iti sikaw ko, ha? Ited mo ti suportam kan kwa na. Tapno saanan adumanon iti darom, ti maipapan iti dayta. Anya? Kahit kasano dayta. Duan ti suportaram nga ubeng. Nga mawamot pangalaam iti pang suportam. Wala na. Jak matlipatan ti responsibilidad ko kadakwada kay. Kat agunay ka nga rudan na. Sumapol kan iti trabaho. Wen, rumwarak. Tayo nakman magna ijayili. Barang addamastra ka trabaho. Ne. Adda nakapaskil dito yung sango ti mini grocery. A wanted sales boy. Ah, patasik man dagdamag. Ha, adda bakit anak katugaw iti pagbayadan? Iso siguro takin ko dito. Naimbag nga oras yun, Nana. Anya day jay? Nana, da kayo ka diti akin grocery dito, eh? Wen, apay? Agaplayak ko sales boy. Adaawit mo a resume? Ha? Ay, awan mo't, Nana. Ang mabaling ko nga isublin ton bigat. Sige. No interesado ka nga agtrabaho dito, sige. Mangted ka iti resume. Kasapula ka talagang ti kadwa. Nana, balo kayo ka di, wano balasang. Bakit abalasang? Apay ka di? Ay, agpadata, Nana. Ay, este, manang, lakayak mo't na baro. Ubing ka pa'y mo't? Ubing lang tilangak, Nana.
ang lakaya kon abarong. Naimbag nga oras yun, nana. Umaya man. Adda ka din ni Jose. Ay nabayagan na saan na nagaw-awe, dura. Anya, ay, aggurigor nga minjay putot na katipa-check up ko kuma. Malatawagak man, ibagak amangtad iti kwarta. Nagsweldo mo siguro day jayan. Adda ka din trabaho na, nana. Adan, ngam di mo agpaw-pawait. Ang malatawagak man. Sige, nana. Urayak na niya tibagana. Mano ayati ka sa pulan na. Pag-check up ka no, tanak yaw. Mangipawit kay ti uray 3,000 ah. Sige nga, Rod. At damot yun ti kwartak. Ay ganwan gayam. Mga sawa ako ni Timabait, nanang. Anya, apay adaman na bulilikong moditan. Jack binulilikong, nanang. Talaga nga isunti final. Asino manan? Iso, tayakin ko iti grocery. Apag trabahwak. Anya? O niya, ready kan, Carla. Yamamukan kin ni nanang ko. Mga no di nakayat. Ay, saan nakpaya ready? Kaanon to pa ready ka ngay? Inton nakapsuta ka. Agawid takit din. Tanonyat ko na, tulagan tayong ti kasarta. Babahinak iti inam, Jose. Ag secret marriage talatan. Ay, sana? May mayat no iparang ti kasarta? Abangan no di nakayat ti inam. Kayat na ka. Enyat mabalin na ngay, no sikat ti kayat ko. Kayat kung nga isimpati biyag ko. Iso nga agkasartakid din, Carla. Iso nga agawid ta ijabalay. Tayam ammo ka iti ina. Nanang, kadwak tinubyak ang agawid ni Carla. Si Kati. Nobya ti anak ko. Ha? Amom ni Carla, nanang? Anya ka magtanusay. Kung nakno asino ti bagbagam anobyam, dahi tamo lagaya mababaay. Ha? Apay ka din, nanang. Anyat dakas na ayakit agpada kami a-single. Diyak kaya't na itababaya para kan ka. Ha? Nanang! Jose, kung nagtumad ken ka, di nakayat ti inam. Jose, umay ka man dito. Anday baga. Ha? Uwan, nanang. Carla, mabit lang nga. Mapanak itayan ni nanang. Sinaam na ita babae ta traitor na ita tao, Jose. Apay nga min aya, nanang. Ay ayatek ni Carla. Kaya't kung nga isimpati biyag ko. No iso ta asawa. Saanin ang masapol nga agabrudak. Kan amuyo ayan ni Carla. Wan! Amamoklaw na ngamin, kabit day di tatang mo na ita babae. Niya? May palagip-lagit nga ron kanyak tinapalabas, Jose. Basit ka pa ide. Isungawan amom iti na ito'y. Diyak lang bagbaga. Tadyak kayat ngagbalin adakas na amamkan ka. Inlamlam mga andak pa ide. Tanaglamang na iti na ita babae. Nanang? Ngam kaputan nagbutang damay darom. Isa nagsinada. Mala, lipatan yun dayta. Tanabayagan dayta ang napasamak. Linipat ko na talaga dayta. Nga may dinakitak manan dayta babae. Na ipalagip tinapalabas. Di ka madanagan. Tasaan kami nga agnaad dito'y balay. Ay man, Jack! Basta sinaam dayta babae. Jack kayat nga iso ti asawaam. Jack kayat no kunak, Jack kayat. Agtalawak no di mo sinaan. Agkatang-katang aklangan kat makamuditan no mabagtitak. Orag balin ako na taong grasa. Anya? Siyak ti masurot ita, Husay. Sinaam day ta babay. Sumapol kay ti sabaling asawaam. Ado dita. Basta sana day ta nga ex day di tatang mau. Period! Pasensya ka ni ti Jarni nanang ko, Carla. Maawatak ti inam, Jose. Ket mabainak ken kuana. Kinapudno na iso ajak kaya ti agpakita iti inam. Kasjay tinapalabas. No siya ka. Sana problema dayta.
Napalabasin dayta. Jak pa kaupahayan dayta, Carla. Basta mabainak iti inam, Jose. Isu ditan patuloyon ti kalaysata. Agtungpal kalatan iti kayat na mapasamak. Ta amangan do ma-stress. Kat anya pa iti mapasamak ken kuana. Carla, Ayos laeng kanyak no sinaanak. Sa anak matla komportable no di na kaya para ken ka. Ambinado akmet kit di. Nakabasulak ken kuana. kasano? Agsina ta nga rod? Tinungpal ko nga rod ti kayat ti inak, ta agaramid mo iti sana may parbang ni nanang ko, no jak tungpalan ti kayat na. Nakitak tinakaro apa nagladingit na, idinalagip na tinapalabas, kaya't na siya nakankwana. Isa nagtungpalaklatan iti kayat na. Jak matkit di unay inayat ni Carla ta jay lakwarta na ti kinayat ko ta aklunak, ang nagsapulakla iti nagsanggirak iti dayda kanito. Kaya't bayat ti panaglabas dal daw, ado tinamiris ko abidut ko. Kaya't gaputan nakapsutan ti inak, kan rangrangan dakmatan dagiti inna dagiti putot ko, isa napilitan na ka nagtrabaho, tapno adda pang suporta kadakwada. Alakastan, tagayin mo, Jose. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama at gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.